Azui Bible Gabahini Rangum Mida Clay na Tumsaiko Delivery with so coming Sarano. Azui Bible Bagiji text na Matthew chapter 17 verses 1 to 13 ay natang tapangum sa. Kala zimisho turuk tangwi tili, Jishu na Peter ay na James kala agdo John li tan pungda, pungray gachivu akaliga ka kada atum na atumang apama. Kala atumwi migdali, Jishu azak on hawa, amay zimig tada hora, kala awi kashen gachuan la kohor tada churshi hai. Kala yang la, Moses ay na Elijah na, Jishu li John kangazek je atum na te, kala Peter na Jishu li hanga. Broho, itum hilile gasahi pala kaira, nana mayami aka, na wivang aka Moses wivang aka kala Elijah wivang aka da ina ram nau gatum samika. Atum na matui mahung laka yang lu horjamri gahai muyana atum ling ngapui kam hawa kala muya lungwi na akon aka warada hi iwi kaluma nau miyarana. Ali ina ninyang unglaka awi kahanga nalu. Sakang tubing na jigasha ay na ngachina hayda ngakumzang sera. Kala kakshinga kawa. Ka jishu na atum ni rasa zida hanga ngagartuilo. Mangachilo. Jina atum na yang gagataran jishu maning la kibaka malaysa tua. Atum na pungrewi ay na gadataran jishu na atum ni hanga. Miwi nao miyara Kati ay na maring shokrang laka ay na tangda kamahahi kibali ka mahangalo taningni. Jay na awisaka nga tuping na hanga. Jita ka kisade Eliza na rari palungra da ayin gatemping li hang kalam. Jishu nang hangay Eliza na ra laga o tsaigoro nga ranping hay sara ka ina na tumlik hang na Eliza ra hay ra ka miping na ali mamachut tua kala ali atum na sa kangay sa say jidakam ay na miwinaw mayara la atum wi pangli kachot kachang sampang ram juwi tili jishu na ruhi me chon wi pongli kamatui na kache sa kangatuping na papta hawa na quick hay na tum psycho reliever with so coming sarano amen.